Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième jour de la visite du président de la République, Ahmed Tebboune, au Qatar. Il a rencontré hier des membres de la communauté algérienne établie dans ce pays. Le président de la République a insisté sur la démocratie responsable et la diplomatie économique. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a rencontré hier des membres de la communauté algérienne établie dans ce pays. Lors de cette rencontre, le président de la République a écouté les préoccupations de nos concitoyens et a réitéré sa volonté d'accorder toutes les facilitations à notre communauté établie à l'étranger, là où qu'elle soit, rappelant à cette occasion les dernières mesures prises dans ce sens. Le président de la République a appelé les Algériens établis au Qatar et dans d'autres pays à la coordination et à la synergie, soutenant que la communauté à l'étranger est une force d'innovation au service de la mère patrie. Écoutez. بالنسبة للجالية نتاعنا في المهجر أمنيتي الخالصة أنهم يتوحدوا ويكونوا قوة نتاع اولا ابتكار، قوه نتاع مسانده الاقتصاد نتاعهم، الشعب نتاعهم، مش فقط للدوله ولا لاجهزه الدوله، وانهم يكونوا هما القاطره بالنسبه لكل الطاقات اللي موجوده هنا ولا في الولايات المتحده ولا في اوروبا ولا في غيرها. احنا خلقنا يعني بتقريب هيئه اللي تلم شمل كل الجزائريين اللي في المهجر، ما هي جاهزه 100%، ولكن هذه يرجع لكم انتم تنظموا، تلاقوا في العاصمه كي انتم كي اللي في اوروبا كيما اللي راهم في الدول العربيه الاخرى الشقيقه مثل هما متواجدين في امريكا. الشيء اللي الخلاصه اللي تخرجوا بها احنا تبناوها، انتم موجودين نظموا احوالكم، وحنا اللي جيتوا بها للبلاد مرحبا بها. البلاد تراها تقدم، فتحنا المجال لكل المخلصين في البلاد اللي يحبوا البلاد باش يشاركوا في البناء هذا. دخلنا في مرحلة ربما اللي إن شاء الله تلبي الطموح تاع كل الجزائريات والجزائريين، أننا نكون دولة قوية متقدمة باستثماراتها. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a fait part de sa détermination à construire une démocratie responsable dans le respect des lois de la République. Écoutez. نوعدكم بشيء، طريق تاع الديمقراطية والديمقراطية المسؤولة والله ما نتخلوا عليه، لأن هذاك هو الأساس. ولكن نتفاهموا على التعريف تاع الديمقراطية. إذا كان التعريف تاع الديمقراطية في الذهن تاعك ندير واش نحب، لا، حريتك تنتهي وتبدا حريه الاخر. الشتم ما يجيبش فايده، يجيب العنف، وعشنا العنف اللفظي وفتنا العنف الجسدي وخلى لنا 250 ألف ضحيه. هذه ما رجعوا ليهاش نهائيا. بغيت دير واش تحب في بلادك دير، ولكن حسب قوانين تاع الدوله. نبني جزائر ديمقراطية اجتماعية، هذا هو التوجه السياسي تاعنا. الديمقراطية لابد منها لأنها كان طالب تاع شهداء. Lors de cette rencontre, le président de la République a eu des échanges avec quelques membres de la communauté nationale installée au Qatar, dont des fonctionnaires, des journalistes et des hommes d'affaires. Le président de la République a renouvelé à cette occasion son engagement à fournir tous les outils qui permettront à la communauté nationale à l'étranger d'exercer ses droits et devoirs envers son pays et renforcer ainsi le principe de la démocratie économique. Je vous propose d'écouter ces réactions de quelques membres de notre communauté au Qatar. طبعا سعدنا اليوم بلقاء السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،
وكان لقاء صريحا في الحقيقة. والشيء الجميل بالنسبة لي أننا قدمنا للسيد الرئيس مقترحات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، والشيء الأجمل أيضا أن السيد الرئيس استقبلها بصدر رحب، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء لبنة لسياسات تخدم الجالية إن شاء الله مستقبلا. J'ai créé ma propre entreprise هنايا، وإن شاء الله pour le futur je voudrais investir في الجزائر. و je savais pas هاد la rencontre مع السيد الرئيس ça m'a ouvert les yeux. Je savais pas, ما كنتش عارفة باللي الجزائر كانت عندها des aménagements pour les startups ou pour la jeunesse algérienne. Donc إن شاء الله حطوني en contact مع l'ambassadeur تاع الجزائر باش pour discuter de ça et إن شاء الله mettre un pied في الجزائر pour ouvrir la start-up تما, puisque le futur تاع l'Algérie c'est la technologie ou l'informatique et je pense que c'est important de se développer dans le domaine هذا.